Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Sangut ki MDC jong Jaintia Hills Autonomous District Council bat UMLA bariam jong war Jaintia kila ai ke jingkershan bapura yau ba Stephenson Mukhim uban aireng haka election MLA kapan Salong House nam arajar arpulai pershayu MLA meminta jong ka Amlarem constituency ba Lakamen Rumbui ubalongru umentri ke sarkar jela. Yakni lapan banado President jong National People's Party nyo Amlarem constituency uba head Potmi ubalongru MDC Jonggawar West constituency haba kren seginong tok kubor haka sngi sajan haka henru terek nailar arjar arpuar ki MDC gilarai ban ai jingkershan yu ba Stephenson Mukhim ki kentup yu MDC Gawar East uba Gilroy Taryang MDC jong Kongres uba Holando Lamin MDC Gawar West uba Head Potmi MDC jong Jowai South uba Saran Paswet bad MDC jong Somenting Kli Tirshi uba Lakhan Dakhar kibadan nyegi nong tebut ki baha apo ka Amlarem constituency Shushu uba Potmi ulong ba uba Stephen Mukhim ulayo jingkershandu na MLA bariam Jonggawar Jaintia uba Riang Lenon Taryang bad na unong kershan barat ba jong uba Lakamen uba por Pakenteng kumju na President jong BJP Amlarem Everest Langstang bad kiwe jadi mentai te ikwa ayu wanra ni kubor jadi pajba yang tadi ga sawenam rem ga yang i wa mhoi do jingkermen di tiket ne ha ga ji chem ga yang i ma preston tersong haka aku nyau terik bukanai Julai hari wat Julai udah tiap aku nyau terik hayung rekan yang silong dah kulagi sispa persen ketika kau edi yoma Stephenson mungkin kadang te kuat persnya lagi baik ba nomor chan yang i ini nepok sewen Amlarem wa mas Stephenson mungkin to wachenia i tai ki hai koman tai na silong yu sispa persen kular ke wa tiket to e yo ile to bru wa sanpang ubru UM kejing pa jingai ni konferensi ke yo ni kadang te kita ibru ni tai kam ma preston song man le usumut menteri ramba yang kasarkan Meghalaya wa yu jingai wa sanpang kelamat pat yewa sekiat lem dekta madyong jadi bituan kadang te sehisim i wa pesnyaw ki patba yang kan kesewen Amlarem wo mastepan to uyenyu na ke parti NPP wa kamu ong uniu sembut menteri rang ba yang i wa sedu aga finalis yang kandidat kan hi open miki habanai September yang muslim tagawa nang MCM cucu ye ki MDC yang ini na po yang kesuwen Amlarem dekat teli delon ki yang mas Stephenson Mukhim dekat amte paiba hamdu jingkermen wa mas Stephenson Mukhim yo tiket NPP yang i pukul agam ni na kitbok kirwian hamtam ya ginong kercan yang kepati iwala trei borbat nadu ipor dua kini dedap handrem ile handrei iwa jing trei yang ki hagen ni islam ki wakat ni kepati nangku ga hani po sewen Amlarem yang i toblai nang LVP kemet kepat hamtam yang kandidat yang i kemet kepat ke kuat ke kia yo nang roy ki liang ro bat kam ju le ki lidar ki yong i nani depo sewen Amlarem yo nang yo ke jing start ke jing sampan nang wa nu iwa imut
iu temu iu le iu man ki gojok harungkat kejing kerku blessing ke yong belai mah ngajrong netai nga tau jo kerchan yo marmbui de ligi election go dalai dengan pujo iyo tang bile de ke dau go peman ngau umi ini kerchan yo masti to yo an ke ke par di krek tamu om kan tamu penap terus nyau ye jing pai ba mju yo ikan gidai than dam ju yo tang mi kelam yo pon na ju yo ra nei ti dau yo mi brubia ye ikan gidai bir murab ti dau peman de nyau mi no perchan yo masti ile o pai din tu masti yo masti do borok ikan gidai borok daju borok nong di nong bam le yo ba ju ye kelam ye khana yo ba ju pen ap nya wi ching ye ki te dau man kam negaliang yang ngau kerchan masti wa yo umi pun ta wa yo ye kelam ye khana tengah ye le man de jo bu le to yo ye kelam ye khana pen ap nya wi ti ching ye yong ba ba de ke cinggermen le enggak cispa wah gini ga election arjara kami ke umas depan job le job yang burung itu demi kebetul yang renterian berman kamu SMLE teman le minister yang ingin ketanya bahwa ini for bukan sekian ini ketua tak cinta tak sekian poem cispa way tak Maran teriang ka emlam suruh rangkat buat tim yang uru rangkat bidang persen yang uru kamtam i gildar yang uru jadi persen uru di kasan senam ceneng tak depan sekian tak maran teriang tak emlam suruh uru master pan mungkin kami di press di media hari report dan sepanjang ni kabar dan tak ni kabar utap berjalan tak statement itu depan sekian ka depan sisa ka tak marah teriang tak dalam bicara rumah depan mungkin.